Hello, chị bay lấy với cô lê. Hay kan channel là trang hian cái lâu lom lẽ chéo với ni engine tu cái ni ni an sa tha vora amaro chu boro ya vot em thawa tun hi apa nen no pang hi apa puya tan an leng do na cái ni hi in lampang kha wa boy pui tu min kan han chuak do na ni hi enge kan an don chu riat lo le kan non ti ve le no nge hay tianin kan channel mi an saktu te zinga tangin house tour an ti ro ti kha kan tam ve thina wang khanin keimani in kan lo endu phanen kan on thor chhodo ni tuna kan on thor tur hi asatu te company hi DR Horton an ni a chonin he in hi 4 bedroom le 3 full bath ani a basement finish san ya kan on thlir kwal do ni ti chon he in man hi dollar in noi thum le sing sari le ti ni a India chonin kha alanda nang kha na china karon je dan kha ni a kachhiar thiam nei noi to lo India paisa kha chonin han nang mani lo chu to mai ro chonin tunami hi an office an manani a simple ta na an da ni a kanon en kwal do na ni room pakhat om thai kha ni a hei hi a closet chu ni anga this is the garage entrance, right? Yes. Okay. And this will be the laundry room? Yes. Okay. Hey, laundry room thop na su na le ti rong na da na khol ani a in hi chona chom don lem lo wa ma se tun chu en turata nan da ni wangin an ti telta leidon chon ma ni rana le ngai don ani. Oh, so we have to do it on our own. Even the fridge? Yes. Okay. The standard appliances that come with our homes and the prices I gave you are the dishwasher, the stove, the microwave. Oh, and but we can add the refrigerator, we can add the washer dryer. Okay, I got it. And this is the pantry. The pantry. It's a good sized pantry. Oh yeah, it's very good size. 37 is up to. Oh, hey, 37 So do you have a house to sell or are you renting or? No, I own a house, but we Hey, living room ani a chonin pon lama hianin I 10 by 10 deck hian lo da sa a chungvel chu ni chauka nen in chung aum tlang ngal veka chonin kanin du jong chu be master room le no pang room hi om nai lo se hi gan du ta hi a fal ve de hlak ta a kan le en chau ve zelanga kan la thlang ve zelang chu. Because I'm not a realtor. But I know realtors who can sell it for you, help you if you don't have a realtor. Will they charge for like the selling fee and stuff? They will, right? They'll charge you the commission, yeah. This is the master bedroom, I assume. Okay. Yeah, this is good amount of size too. But I am also like really interested in the closet size. That is my dream, to have a bigger closet. Thom na da na po hi chatok view chon hi master bedroom turang chu ni ta a hi in here na anyanga jing mai phi na ma chon hi in bol na. I like the setting. So your square footage on this home is 2,200 square feet. 2,200 square feet. Now I have another ranch I want to show you. It's 2,500 square feet. This is 27, then 22. No, this is 22. Also, it's bigger. Yes. So that will be the $390, right? That 39. That one's actually $397. Okay. This is the base. So only one bedroom up here. No, there's 3. Where's another two? The 2. Oh yeah, 1. Oh yeah, I forgot. So this is the entrance is 1 bedroom, and they will share the bathroom, and this is another bathroom. Yes. Okay. So next to there's a large bedroom in the basement. Yeah, I love that. I also like family, places. Hey, basement room ani hey chung ko ta na chung ko room om thai na tur ani lo na mo. Hey, basement chung ko room tur khania chan hey sorry. Ti chon hi basement room pakhat ani boka chon an closet po hi alian thatok viawa ain thiar na po hi chu basement hi finish sa ni ta mo chon na chinami kha family room living room turania chon hi in noi basement room ania na kina bathroom lo lang lenga
apia le khianin storage tur lian to kom bok ta a chuanin he in hi achung lama khanin 3 bedroom oma chunga khanin room pahnih le bathroom pakhat a in tom tur oma chuanin master bedroom kha a om bok ta a hei alian thavio mai hei basement a room dang le pakhat chunian thomna da na pui na zau thakop mai lei don ta ila hei rafael room turang chu ni don ta a hala hi in chiang na bộ sẽ phát thakop mai ngeu moi a thai tiang chân hay hi do chonin mania garage bung ruwa storage da na siam thai don ta a hei poi cái niang chu hei hi ang lo ani the hi family movie nai ve la kan siam anga chan khala kan pangin chai na room da nok na na bo hei hi noi thum le sing sari ani mo chan chu mat third option for you. It's 410. Avengi ala thar li to ka hayan la sadeu chur chur mai ni ei tuna kan luna turpo hi achunga an lo la pheng la ya wangin garage atangin kan lut lang don ni hi yeah that's okay Same thing. yeah but this is the 37 This is the 377. 377 yeah hay noi thum le sing sari le sang sari okay chen chu kan len khal ne ti na lampo ni chuang lo amaro chu kan video masalama kan soeng khanin tuna kanin kadam na me hi ate a kan faden room in dai si lo wangin kanin te han kanin te ne han thlak thleng dan tu rem chang kan ngai na zong tak te om chuan ti khan kan han en kwala ba ka viewer te jinga tang house tour lo ti ro ti kha kanom ve no la wang khan kan non ti ta chuan helam hi chu kholuma aircon kan man tur te le thlasika hit thilum in ti lum na tur furnace om te om ani vek thin ta a hi alo install sa vek dona hei hi design dang noi ma se hi noi li le sang kwa noi li le sang kwa tia and vele chin dona ni hi hei hi so this is 3 garage storage garage pathum da theina ni a hemi kong ka zau pe hen garage pani lu tanga he lampanga hian cái bông mồi là hơi lóc đấy. Hay gì gần tao u, ai đang in tiệm. Hay con cặp quý khăn nhỉ mà. So this is the only plane we have that has these pitched ceilings. Okay. This is the biggest kitchen we have. Okay. Hey, cho chúng hay zoom na khi ada apa si dang ve asta dang ve da hi kitchen junior. So that is the pantry. Okay. You have 3 bedrooms upstairs, 1 bedroom down. Okay. And this is the living room. And yeah, there's quite a lot of the lot. I don't want a very big lot, but yeah. That's a good size. Yeah, it's a good size. So 3 bedroom upstairs. Yeah. So it'd be good for your kids. So what about the master bedroom? It's upstairs too? Hey, chưa? Hey, master bedroom tur chu ni ta a hey ek in mo hey in sil na pani om the. Hello. Hey in bol na. Kita cho nên i parda te kan la khaya nga mo cho nên hey bathroom chunga towel le man poi mo tur da na. Hey a closet ani karinga thomna da na poi chu tia vakin alian chong lo a ma se tu na ka thomna da na ne na ngai to cho nên lian tak chula ni tho ka master bedroom ani hala hi no pang room tur pakhat pa ni. Where's the light? Do you have kids? 5 kids. 5 kids? How old are they?
I have a 21-year-old, a 20-year-old, an 18-year-old, a 17-year-old, and a 16, and a 14-year-old. Oh yeah, good ages. Basement cho hay rồi. Basement cho hani hidra wala ni he. Chonin hawain tiar me. Hay room dang le pakhat khan ni don ta tro. He in kan en jok hi chu noi aman po hi kan base kan budget ain at sang na sa chonin arum am dan hi kan ngai na jong te chem lo boka ai ngaron khir kol na sate a mat luk khang ngaron tilang to lo mai ani chan chu kan ngai na lo jong ve bok nen aman hi kan budget nen ain pel person le to wa Cái nào cũng chụp được hay không? Hình chuyện anh ta mà mình thấy lâu về thung này hết rồi. Nên chân mình cả đuổi dốc thấu này cả. Thì anh hay hiệp bảo bùi thì in này thì khăn in cái anh giấu cần học ha. Anh giấu đi na thọ cái vàng in âu tiên thọ ngay à. Mỗi anh ấy rằng anh bol sắc sỡ cái bol đó nó mình cái tia đủ lâu hay. Ba bắt tên này xóa là mình. Ba là. Nè. Chaya thì anh umoi tên là cho cái này ngala ni le in chung chang kan ti chun jong ngal chun ni deu ber ni we don't see Pamoy ay rong bol kan pagkat ay naturan ni ke in len om nuon pen này lon hay in len om Cái sắc rồi. Cái số mà tia riêng tối cần phải bồi bông hơn. Sôm phải lấy tia sôm lấy giống trà bol hay chính từ bùi nghe sắm chó bùi là chia vắt lâu đâu nữa mà sẽ tí thôi ya tí cần apa mo ya irong abol khata abol kan ai vedot di abol bakat ai na to nei taw na